ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ва аз дигар шаҳрҳо ҳастанд ки пешкаши мо карданд ки мо ба ҳари шумо омода карда ба шумо пешкаш мекунем. дӯстон, хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кора. мо дар видеои оянда гуфтагитонро ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки дар номераи имо ба ҳасаб роя кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, бинед ва видеонавора сар мекунем, то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро дар имо ба ҳасабтон подлиса кунед. марҳамат, рафте. Якум квартираи фурӯшӣ. Якум квартираи фурӯшӣ аст бародарон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар поёни корвон гуфтага аст. аз корвон 500 метр поёнтар. духонага квартира аст бародарон, дар сеюм ошина қарор дорад. 50 квадрати метр ки обсоид пасияни аст. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, унитаз установка кардаги аст. канализатсия, ҳамаш қоидави ҳуҷҷатҳои квартира мега 100% омода оформид карда метем. хона пад абои полни худ тайёр аст. метавонед ки зиндагӣ кунед ва ба дили худтон абои часпонда ё ки мисол ранг бор кунем. хона уже тайёр аст бародарон. сирошна фурӯхта мешавад бо нархи арзон 165 000 сомонӣ. духонага квартира сеюм ошина 50 квадрати метр. боз муомила мекунем. ба кадом шумо ки маъқул аст, марҳамат, дута рақам аст, ҳар душон кор мекунад. тамос гирен, бештар маълумотро ба шумо мефаҳмонанд. аз шумо хоҳиш ки лайк камонед ва имконият бошад навори моро дар ватсапи мо подлиса кунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст бародарон, қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, яъне ки Регар, деҳаи Файзбахш, поёни пост. бародарони азиз, 8 шотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардаги тайёр, якта калидори дароз, веран, ванна, ошхона, гараҷи мошинмонӣ ва трезаҳои решоткагӣ, яъне ки мустаҳкам, гирди хона полни худ маҳкам. ҳамин маҳсулоти ҳамин хонара қариб ҳамаша мега Москва вардагаем соҳибшон ки хона беҳтарина. ошхона, баня, кухни, дегдохона, термис, кондитсионер ҳамаш ҳаста ки спални диван ва 5 тонага бочка барои об вояд тага аст. 1 тонага дута аст бародарони азиз, барои душ кардан об пастяни дорад. дар дуни хона об пайваст кардаги аст. ду намуд оби качака ва оби шаҳриам ҳаст. дар дуни хона бо мағозаи калон дорад, мега магазин фора барои савдотон. хона яъне ки бо чизи чораш оғули 20 метра дорад ки барои ягон гов мол ё кардан ҷои беҳтарин аст. ремонтош замонави, дарахтони мевадиҳанда, чойлоби ангур, обсовет ҳамаш қоидавӣ. ба кадом то ки дар кор аст, марҳамат, метавонед бо дигар маълумот чагирен. нархаш 320 000 сомонӣ бародарони азиз, боз савдо ҳам дорад. ки ҷойша ки нафаҳмида, марҳамат, тамос гирен, бештар маълумотро ба шумо дар рақамошон ватсап пайваст ва рақамҳои расмӣ аст, кор мекунад. аз шумо илтимос дорад ки фақат одамони харидор занг занед ки беҳуда нороҳат накунад, одами коргаранд. рӯи ҳавли поли худ стяжка, марҳамат, занг занед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Данғара, дар деҳаи Хурамзамин гуфтага аст соҳибшум. 6 сотиқ замин дорад ки 4 дар хона кардаги аст. якта калидорча, обсовет, ду дари хонаш мега уже то, яъне ки омодаи ремонт кардаги аст. ду дари хонаш нопурай. хоб дар дуруни хона мега оби нӯшокӣ ҳаст, мега дар наздикиш мактаб, мағоза, ҳам хел чизои лозимӣ ҳаст. сирошна сув дар кора мега бо нархи арзон мефурӯшем 80 000 сомонӣ бародарон, боз муомила дорад. сирошна мега 4 дар хона, ду дар хонаш уже омода барои зиндагӣ кардан, кухни, баня, ошхона дорад. оби менӯшиданӣ дар амин дурнуш овардагӣ ҳастанд. ба кадоми шумо ки лозим аст, марҳамат, рақамошон кор мекунад. метавонед ки бештар маълумотро аз соҳибашон гирен. аз шумо хоҳиш ки лайк камонед ва навори моро дар ватсапи мотон подлиса кунед. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст бародарон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар ноҳияи Сарбанд, деҳаи Вахши поён гуфтага аст. номи пешинаш келасоботам меган мега соҳиб бош, яъне ки ҳозира номи навина Сарбанд, яъне шаҳра ки Сарбанд мекан, левакан. хоб 6 сотиқ замин бародарони азиз ки гирдаш маҳкам аст, нимушки обсвет дорад, фундаментҳои баракош полни худ рехтагӣ ҳаст. дар пеши ҳамин замин мегад мактаби замонави балинсаи нав мегад сохтага аст, наздики аэропорти шаҳри Бохтар мешавад. ҷои беҳтарина мегад.
خب نشد حجت میگه با مسئولیت میکنیم ایشا یعنی که میکنیم میگه ایش با مسئولیت ہے. نرخ زمین صورت 80000 سومونی ہے. همین زمین 100000 به ارزید نکی یود سروش نسون در کنه با ارزون تر کردن 80000 سومونی باز معامله داره و چند در خونه فونده میخواد با یک دیگه خونه ورمیکا دارد. خب رقمشون هست سه تا رقم هر سه کار میکنم برای کدوم تو میخرین تماس کنین باز معامله داره. خانه فروشی نزدیک حولگی است برادران قرار دارد در نویه واسه در جامعه توگارا گفتگی است دهه 90 بود. 8 شتیق زمین برادران دو در خانه ورمیکا کدگی است که درونی خانه ها شکاتور مانتاژ کدگی در اتریدا چسبوندگی است. خانه با گوشت لایی آماده شده است که نکی برای زمستان گرم میگه گوشت لایی کتی خانه بهترین تیاره برای زندگی کردن. تریزه های پلاستیکی چسبوندگی است. مدرای زندگی میکنی آب سوید دارد کوخونی بانیا ورمیکا هست. حجت های خانه 100 فوت گردی خانه با سمن بلوک کتی پوند خود محکم 12 نو چسبوندگی سروشنا سوم دلار کوره میگه با نرخ ارزان میفروشه 69000 سومونی باز یگون چی معامله میکنیم. نمره تاجیکستان و نمره روسیه در رقمشون ایمو واتساپ پیوست دارن. کدام تو میخرین با ارزان میکنه میگه 69000 سومونی باز سودا سروشنا سوم دلار کوره میگه صاحبشون خونه آماده همش تیار 8 شتیق زمین مرامت تماس گیرین. کوارتیر فروشی نوبتی است برادران قرار دارد در شهر دوشانبه در رایون شاه منصور گفتگی است کالخوز روسیه رو پروی رستورانی امونجان گفتگی است صاحبشون. دو خانگاه کوارتیر برادران در 11 اوشن قرار دومی 12 اوشن است که در 11 قرار دارد. خب اوبس پاسین است 40 کوادراتی متر میگه ریموت زمانوی کدگی مبل کانسنر ترمیز همه شرطوش کتی مهیا میگه مبلوش کتی میتیم. خونه جای بهتری در میگه از لیفت همش قویدوی خیلی با معلومات پراش انیق کده از صاحبه شد میگیریم. با نرخ 320000 سومونی فروخته میشود باز میگه سودا معامله هم دارد در نزد همین کوارتیر. کدام میده که اگر که میگه معقول باشه اگر که میشرو فهمم بیاد مش یعنی که از پیش بینم باز معامله میکنیم. مرامت زنگ زنین رقمشون کار میکند. شما مگر هم خالی کوارتیرهای فروشی خانه زمین ماشین مغازه تکنیکا چیزی داشته باشین مرامت صورت و معلومات رو بکنیم و رقم میمونه. خانه فروشی نزدیک حولگی است برادران قرار دارد در نویه رودکی گفتگی است در جماعت شهرورا یعنی که دهه گنجریز. خب قریب 3 سوتیق زمین میگه یعنی که 2 از 7 سوتیق زمین 14 خونه کردگی است که تا کلیدور خونه میگه خرابکه است ریموتش پورا نیست یعنی که رنگ بور همین خیلی کارو موندگی است. شکاتور مانتاژ در تیزه چسبوندگی است کمتر کارش موندگی برادر ندید سروش میفروشه میگه با نرخ 160000 سومونی سودا هم دارد. نویه رودکی جماعت شهرورا دهه گنجریز با کدام تو که معقول است مرامت تماس کنیم بیشتر معلومات با شما میفهمونن. یک دونه صورت داشته اوبسوید است خونه میگه دوجه یک 90% تیار است. سروش میگه با ارزان کده یعنی که معامله کده میتیم میگه صاحبشون مرامت زنگ زنه. کوارتیر فروشی نوبتی است برادران قرار دارد در شهر دوشانبه در ایرپورت گفتگی است. پیش ایرپورت هم خیلی معلومات است با خیلی اختون دیگه معلومات پراش میگیرین. دو خانگاه کوارتیر است برادران در دویم اوشینا قرار دارد 40 کوادراتی متر. اوبس و دارد آشخانه حاجت خانه حمام ترمیز کانسنر ریموت خانه میگد نو کدگی است برادران یعنی که خانه جای ساز میگد کپیتالی ریموت نو کدگی است. خب فروخته میشد با نرخ 340000 سومونی سودا هم دارد از 340000 سومونی با معامله میکنه میگه دو خانگاه 40 کوادراتی متر. خونه ارزنده هست قیمت ارزون بعد الی خلاصه خوشم برای اینکه صاحب خونه میگه جای سوزه مثلا ای جوش هم یعنی که نرخشون قیمت میشود. بعضی جو کوارتیر ریموت زود که جوش بیزه به ارزون بعضی جو ریموت یعنی که سریدن که جوش که زوره برای خود قیمت است. مرامت خب تماس گیرین بیشتر معلومات از صاحبشون گیره. خانه فروشی نزدیک حولگی است برادران قرار دارد در شهر هیسور نگفتن که جوش در عذر زیاد از ما وابسته نمیکند فقط آدرس شهر هیسور دیگه معلومات پورش نیست. 6 سوتیق زمین دارد که دو در خانه کردگی است. خانه میگه ریمونتش درونش پرا نیست یعنی که ریمونت با یک بار دیگه رنگ ور کدن نکورد. پادوال دارد دو در خانه کالون. خب اوبس و دارد گیردی خانه خیلی دست محکم است.
як дона сурат дошта срочно мефурӯша мегӯяд бо нархи арзон 100,000 сомонӣ мефурӯша мегӯяд боз муомилаам дорад. ба кадоми то ки маъқул аст марамат тамос гирем бештар маълумотша аз соҳиби худашон пурсед ки беҳад маълумотош ками буда ки соҳибшон маълумот мондагӣ нестанд. шумо агар дошта бошед хонаи фурӯшӣ роя кунед рекламада мегузорем лайка фаромӯш накунед то охираш тамошо кунед. квартираи фурӯшии навбатӣ аз сарбарадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки пойтахт дар райони Зарафшон гуфтагӣ аст соҳибшон. Якхонага квартира аз сарбарадрон дар дуюм ошина қарор дорад. 47 квадрати метрае ки обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кондитсионер, термис, тирезаҳои пластикӣ, ремонти хона, ремонти хуб аст барои зиндагӣ кардан. Якхонага дуюм ошина 47 квадрат дебиҳади ба дуруни хона калон ҳақиқатӣ яктага хоначаи хеле верандшкати барадро хай намедонам худтон бинем. Якхонага духонага чихел кадаги ду дархона аст ошида инҷа. бо нархи 310,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз мегӯяд савдо муомилаам мекунем. Зарафшон ҷои зарафшуда нагуфтиян кадом агар маъқул бошад тамос гирифта мегирем. аз 310,000 сомон бо савдо ҳам дорам мегӯяд соҳибшон, яъне ки сум дарокара бо арзонтар када метием. аз ҳама хубш мегӯяд квартира бин аз пеш дарон берунша бинен боз савдо мекунанд дуюм ошина. марамат занг занем бештари маълумотша гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ аз сарбарадрон қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки шаҳри Қурғонтепа, пеши Лоҳутӣ, пеши гаи вилояти барадорони азиз, пеши автодром мешавад, наздикиҳои Нихӣ, Ҳоҷи Шариф ва вокзал. духонага квартира аст дар дуюм ошина қарор дорад ки 40 квадрати метраи обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кондитсионер, термис, ванна ҳамаш отдельни аст ки дар пеши дом мегӯяд мисолан мактаби калон ва мағоза, масҷид аст. доми 4 ошина дар дуюмаш қарор дорад. ремонти хона хуб бо ҳамаи шаритош муайян аст. кухни гарнитур, кондитсионер ҳамаш кати метия мегӯяд соҳибшон пеши автодром. хоб садик мактаб мегӯяд ҳамаш дар пешаш аст мегӯяд соҳибшон бо нархи 220,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз мегӯяд савдо ҳам кадам метавонед ва муомила ҳам дорад. конкретно одами мехаридагӣ боша мегӯяд бо арзон ва муомила мекунем мегӯяд соҳибшон. маърамат рақамош мондагӣ аст, тамос гиред бештари маълумотша пурсед. квартираи фурӯшии навбатӣ аз сарбарадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар 102 микрорайон гуфтагӣ аст пеши родоми 3 қарор дорад. 102 микрорайон пеши родоми 3. духонага квартира аз сарбарадрон дар сеюм ошина қарор дорад. 55 квадрати метрае ки обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис ҳамаш қоидаи мактаб садик мекунад дар пеши дом аст. оби гарм пастени аст мегӯяд открити лестнисаи сеюм ошина. квартира мегӯяд тоза ҳамсояма зиндагӣ доранд. қайбо бештар маълумотша мегирем. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 355,000 сомонӣ. боз мегӯяд савдо муомила дорад. духонага 55 квадрати метрае. аз 355 савдо када мешавад мегӯяд соҳибшон. ба кадоми шумо ки маъқул аст маърамат тамос гирем бештари маълумотша ба шумо фаҳмода метиҳанд. шумо агарам хали квартираҳои фурӯшӣ, хона, мағоза, техника чизе дошта бошед маърамат сурат ва маълумотша роя кунем мо рекламада мегузорем. ин бо 12 хонаи фурӯшӣ то видеои оянда.